Nadu balapan benaya ke election sa parlimen kabangim patip yaw Dr. ki ejesungkon Henry nadu ki balang hadu ki rusimat kilabu jing duai pa ulay unsay ya kita kinong nikmat kibating burom yaw blay kibas nyawrit kibatibre kibatiblay kibadan ka jingkit klay ya kikup siliang kisam siliang kibar don ro kajingkit kli bantot sngau ya kimat kicura kiba kajela kaya kendo jing kum tau blai usngap perkusak skor ki jing duai ki jongi ula sei sisa yau breu ubang la pansyania ubang ihun nadu komensin hadu kikam ngilayo ii lengba katai ke election ila job dan buram kum ta kipor kiyan aga jing sngau hun kiba ngipet ya kikam kiba ule tang kendet senam rei lapoi lut haki kendong ki kensrot kacela ilara ru sibun kimat banyatai bandawa hakasor kar pedang kamtam ya kijing ya kakam penbej put kaktin khasi bat ka ILP bat kiwei ro kimat kiba kongsan ilapan sngau haka sorkar India nrei hapdeng ke jing kekman ublai ukham don kam ban yangi komta ula shimno ye shaladehi ilaklat kendit no hakapor bompoi perkhat kumta ke jing du ye kamlong tang ke jing du nakwanta ibahayeng hasam Henry kajing do ya parti baca kecela di ro paro kowe isngau benut sisa te Henry ngi ubreu ngimla le ngi su hun ya kajing penyat ublai ka kajing tmu selendat le se bun kibadon kerdan kum ni te Henry kamsi bat kajing long bat kajing syampang im syamsho im kekerdang sakanam le doktor Ricky Eje Sungkon le syukur menyekren